Есымчыбжьатәи асоциал-економикатә ҿиара ҳалацәажәара иазкыз аилатәара аарту Аԥсны Ахада ихаҭыԥуаҩ Бадра Гәынба дрызҿлымҳан ҳтәыла аиҳабыра рҿаԥхьа Аслан Бжьаниа иқәиргылахьаз азҵаарақәа рҭак раԥхьа излацәажәаз афымца лашара ахархәареи уи аҭагылазаашьеи роуп. По поручению президента проводим еженедельное совещание с руководством правительства по актуальным вопросам. И, наверное, самый главный вопрос, самый актуальный, это вопрос, связанный с энергетикой. Зураб Сергеевич, проинформируйте коллег, значит, что касается суточного потребления, остатка лимита перетока и других вопросов, связанных с энергетикой. Аҳәынҭқарратә унитартә наплакы ҳамшын еиқәафымцамча директор хада инапынҵақәа назыгӡо Зураб Багаԥшь иазгәеиҭеит макьана ахьҭа ахьыҟам иабзоураны афымцамч иамоу ақәыӷәӷәара анормаҿы ишыҟоу, аха ахьҭа ҟалар уи ишазҳауа. Иара иазгәеиҭеит Урыстәылантәи иҳау афымцамч алимит аҟынтәи иаанханы ишыҟоу 1,000,000 киловатт-сааҭ. Ас ҳашцо ҳцалар ҳтәылаҿы иҟоу сааҭла алашара арцәара ҳаҟәыххоит амза ҩажәихԥа мамзаргьы ҩажәиԥшьба рзыҳәа азгәеиҭеит Зураб Багаԥшь. Аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ ҳаекономика министр Кристина Озган излалҳәаз ала ҩнызқьи ҩажәихԥа шықәса рзы Урыстәылантәи афымцамч ҳауразы макьаназы аилацәажәарақәа цоит. Иара убас аилатәараҿы ҳамайнинг азы ҳамыругақәа рхархәара азҵаатәы иалацәажәеит. Иазгәаҭан аферма дуқәа раасҭагьы урҭ ахатәы ҩнқәа рҿы иргылан ишрымоу ралкаарагьы еиҳа ишуадаҩу, аха афымца ихшарҭақәа рҿы ақәыӷәӷәарақәа рыла ишубарҭо урҭ аус шыруа. Убасгьы ҳатәыла ахада иусбарҭаҿы имҩаԥысит Владислав Арӡынба ихьӡ зызху аҳаирбаӷәаз Аҟәа шьаҿа-шьаҿалатәи ҳаҿиаразы амастер-план аӡыргара. Апроект сметатә шәҟәқәеи амастер-плани аус рыдызуло аинститут Лена-Р проект ахаҭарнакцәа бзиала шәаабеит ҳәа раҳәо Бадра Гәынба иазгәеиҭеит ари обиект аус аруразы апроект акыр ишыхадоу, уи анагӡашьа Аслан Бжьаниа ахылаԥшра ҷыда шаиҭо. Аҳаирбаӷәаза ианаамҭои хаҭабзиара ҳаракыла еиҳа иҭашьақәыргылара шхымԥадатәиу. Уи анаҩсгьы Бадра Гәынба азинхьчаратә усбарҭақәа рнапхгаҩцәа злахәыз аилатәара мҩаԥигеит. Уи иалахәын аԥыза-министр Александр Анқәаб, ахада иусбарҭа анапхгаҩы ихаҭыԥуаҩ Зураб Қаџьаиа. Азинхьчаратә усбарҭақәа рнапхгаҩцәа Бадра Гәынба изеиҭарҳәеит Аслан Бжьаниа напынҵас ириҭаз ахьынӡанагӡоу. Аԥсны аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр Вальтер Быҭәба дазааҭгылеит амҩаҿы ҳашәарҭадара аԥҵаразы имҩаԥырго ҳаусурақәа ртәы. Иҳәеит ареидқәа имаӡалатәи апатрули ҳалҵшәа бзиақәа шаадырԥшыз. Аилатәараҿы азинхьчаратә усбарҭақәа дҵас ирыҭан ашықәс ҿыстәи аныҳәақәа реиҿкаараан ашәарҭадара ахылаԥшра қәцарааркырц. Аԥсны апрокурор хада Адгәыр Агрба иҳәеит ауаажәларра рыбжьара арезонанс змоу ҳашьауӷатә усқәа рыҭҵаара шымҩаԥысуа. Иара убас иазгәеиҭеит аҵарҭыш агаразы ҳаусбарҭатә усқәа ԥхьаҟагьы ҳаԥсуа телехәаԥшреи Абаза ТВ рыла ишыддырбало. Амра Заранди-ԥҳа Алықьса Гәхаа, ҳаԥсуа телехәаԥшра.